السلام علیکم بینندگان عزیز، مخلصان و هواداران فوتبال. گزارشی مستقیم ما آغاز می‌گردد از ورزشگاه مرکزی شهر هیسور. از آن ورزشگاهی که امروز بازی دور پنجم لیگ عالی مملکت بین دسته‌های پنجشیر و کوکتوش آنجا دایر خواهد شد و این رقابت را از طریق تلویزیونی فوتبال به طور مستقیم ما و شما خواهیم دید و امروز دسته‌های مذکور البته برای به دست آوردن سه امتیاز مبارزه می‌برند. یادآور می‌شویم که پنجشیر هنوز یک از ضعیف‌ترین ها در لیگ عالی باقی می‌ماند و تیم کوکتوش باشد در دور گذشته نهایت توانست که پیروزی خود را بر برقچی به دست بیارد و این اولین غلبه تیم کوکتوش در موسم بود و آنها اکنون حالا صاحب 4 امتیاز هم هستند. عموما اگر به جدول ما نظر اندازیم در لیگ عالی مملکت، تیم کوکتوش در زینه نهم قرار دارد با کسب 4 امتیاز پس از 4 رقابت و دسته پنجشیر در زینه 12 بدون امتیاز است پس از 4 دوری بازی ها. یعنی این دسته در 4 بازی اول خود پای هم شکست خورده است. امروز هیئت دسته پنجشیر البته با توجه با یک آمادگی بهتر با میدان آمدند. سرمربی آنها بویر گامبردیف البته انتخاب کرده است بهترین های خود را و در مقابل کوکتوش که اکنون آهسته آهسته بیدار می شود و آهسته آهسته شروع می کند به نشان دادن یک بازی خوبتر در دوره رقابت های لیگ عالی کشور بازی خواهد کرد. ستاد دوران در بازی امروزه حالا برایتان من خواهم گفت اینهایند. در مرکز رستم نورماتوف، یوارونیو از کنارها اسماعیل نورالیف و فرهاد کورالوف و سیاجون زیندینوف دور چهارم در این رقابت است. زحل خوجانظر و در حجره ورداوری اساسیاسی یواری و اکمل بوریف و ایسا می رود کمیسر بازی امروزه شاهرخ و ناظر دوران روشن اشمتوف. همه چیز آماده است برای آغاز این رقابت. همه چیز آماده است برای آغاز بازی دسته‌های پنجشیر و کوکتوش و حکمت الله شریفوف در کنار ما شما سرمربی دسته کوکتوش قرار دارد. متخصصی که قبل از آغاز این مسابقه خیلی زیاد
сару садо баланд шуда буд дар гирду атрофи ӯ ба хотире ки тамринҳоро ба қавле бо 4 забон бо дастпарварони худ мегузаронад, яъне барои онҳое ки забони тоҷикиро мефаҳманд бо тоҷикӣ мефаҳманд, барои онҳое ки забони русиро мефаҳманд бо русӣ, барои касоне ки бо инглисӣ лозим аст бо инглисӣ ба онҳо суҳбат мекард. ва ин гуна як наворе дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ва ин албатта то ҷои як сару садоро ҳам дар гирди дастаи Куктош пайдо карда буд. ҳоло рақобат аз маркази майдон оғоз мешавад ва мо дарҳол ба ҳаятҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем ва шурӯъ мекунем аз ҳайати тими Панчер, мизбони бозии имрӯза, мизбони намилалӣ. албатта ҳоло варзишгоҳи хонагии дастаи Панчер омода нест ва Федератсияи футболи мамлакат нехтараш лига иҷоза медиҳад ба ин даста ки бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор гузаронад. албатта инҷо ҳамчун иҷоранишин аст дастаи Панчер. умуман ҳама дастаҳое ки дар дигар варзишгоҳ бозиҳои худро доир мекунанд албатта маблағи муайяне ҳам пардохт хоҳанд кард барои ин чиз. хуб, ҳайати дастаи Панчер рақами 24 дарвозабон Петер Сародие, дар хатти дифоъ рақами 12 Кристофер Боней, рақами 20 анихтараш рақами 12 Сафарзода Исмоил ва рақами 22 Боней Кристофер, таҳти шумораи 17 капитани даста Равшан Азизов, рақами 13 Шералиев Қурбонбой. бозингарони хатти нимҳимоя рақами 10 Муҳаммад Расул Одинаев ва Нгонганг Александр, рақами 19 рақами 20 Нганг Гундориан ва Франк Нонга, таҳти шумораи 9 рақами 8 Маҳмуд Ғайюров ва Саидаминов Давлатбек, таҳти шумораи 14 ҳамлагари ягонаи дастаи Панчер ба ҳисоб меравад ва сармураббии ин даста Боир Игамбердиев. чӣ тавре ки болотар ишора кардем. ҳоло акнун ба ҳайати дастаи Куктош менигарем. рақами 16 Куая Готсон, Собирҷон Холматов рақами 10 дар хатти дифоъ капитани даста, рақами 5 Алекс Гиамфи, Камол Муҳаммад таҳти шумораи 20, рақами 4 Наврӯз Бобоев. бозингарони хатти нимҳимоя шумораи 21 Исмоил Алимардонов. ҳоло ба ҳуҷум мегузаранд бозингарони Панчер, вале ин ҳолат бартараф шуд. таҳти шумораи 21 гуфтем Исмоил Алимардонов аст ва рақами 15 Аҳтамҷон Абдуллоев, рақами 8 Аббос Андалибов, Абдулфатоҳи Худоидодзода, нехтараш рақами 9 ва ду ҳуҷумкунанда рақами 7 Урал Чориев ва рақами 11 Муҳсин Абдуғафоров. ин бозингарони дастаи Куктош ҳастанд ва сармураббии онҳо Ҳикмат Шарипов. шӯрои бозии дастаи Панчер ва Куктош, ман Иномиддин Аҳмадзод ва акнун идома медиҳам мо тамошои ин рақобатро. мебинем ки бозингарони дастаи Панчер чӣ гуна ин фаъолиятро ки шурӯъ карданд, яъне ки ҳоло нишон дода истодаанд, идома медиҳанд. тӯб аз майдон берун мешавад баъди расиш ба пӯи бозингари Куктош ва инҷо расиш ба пӯи Урал Чуриев буд. хуб, дар даври панҷум аллакай ду бозӣ баргузор шуд дӯстони арҷманд ва дар ин давр дастаҳои Истиқлол бо Ҳосилот бозии худро доир карданд ки чанд лаҳза пештар он бозӣ ба поён расид ва тими Истиқлол бо ҳисоби 3-1 зафар ёфт дар он дидор. бозии дигар бар ин дастаҳои Регартадас ва Эсхата буд ки дирӯз доир шуд ва Регартадас дар ҳамин варзишгоҳ бозии худро баргузор кард ва онҷо бо ҳисоби 2-0 бар дастаи шаҳри Хуҷанд зафар ёфт ва роҳи худро идома дода истодааст. ин даста ҳам дар баробари баъзе аз тимҳои дигар ба монанди дастаҳои Истиқлол, клуби марказии варзиши Артиш ва Равшани клуб бидуни бохт. хуб, тими Регар ҳоло 11 хол дорад ва дар ҷои дуюм аст. аммо Истиқлол акнун пирӯзии панҷуми худро дар даври панҷум ба даст овард ва бо 15 имтиёз мавқеи худро дар ҷадвал аз дигар дастаҳо ҷудо мекунад. аммо клуби марказии варзиши Артиш агар дӯстони арҷманд дар ин давр пирӯз шавад, ин даста дар даври панҷум, пас бо шумораи имтиёзҳои ӯ ба 13 мерасад ва дар ҷадвал дар ҷои дуюм ҳатман қарор хоҳад гирифт ва фарқият байни зинаи якуму дуюм танҳо 2 имтиёзро ташкил хоҳад дод, 15 ва 13. яъне клуби марказии варзиши Артиш бар муқобили Вахш дар ин давр бозӣ мекунад ва имкон дорад ки пирӯзӣ ба даст биёрад ин дастам ва наздиктар шавад ба Истиқлол баъд аз ки ҳоло кӯшиш карда истодааст то аз дигар дастаҳо фосилаи зиёде бигирад аз лиҳози ба даст овардани имтиёзҳо. қоидаи бозӣ байрон мешавад дар қисмати майдони Куктош ва инҷо бо тӯб қарор дорад Собирҷон Холматов, капитани даста. ҳоло дарҳол тӯб ба бозидар оварда мешавад ба бозингарони дастаи
کوکتوش تلاش میکنند که توپ رو اداره نمایند. در خط هجومی این دسته کسی نیست. دسته وخش دسته بود که در برابر خود پنچر یک از تیم‌های ضعیفترین و کمباهای مسابقه محسوب میشد و تا دور چهارم 3 باخت پای هم داشت این دسته در دورهای یکم، دوم و سوم. اما نهایت در دور چهارم مقابل پنچر این دسته بازی کرد و توانست که حتی وخش پنچر رو شکست بدهد و پیروزی نخست خود رو در موسم به دست بیارد. و یگانه دسته که حالا امتیاز ندارد ما از این دسته پنچر است. حمله رو میبینیم اما آفساید اعلام کرده می شود و هجوم دسته پنچر به نتیجه به پایان می رسد. دروازه‌بان دسته کوکتوش اوسیب گرفته است کوای گوتسن. بله اینجا حالت آفساید بود و برخورد او رو میبینیم با بازیگر خط هجومی تیم پنچر و اکنون بعد این حالت گوتسن با حتی کمک دکتران و با یوری اولیه تاجیلی حتی نیوز دارد. حتی شما میدونید که در دوره رقابت‌های لیگ اولی دسته پنچر تیم به حساب میرود که بیشتر از همه گل سر داده است. البته در این میان دسته های اسقط و کوکتوش نیز 9 گلی سر دادند، اما پنچر بدیل کارش در این است که شماره گل های زدهش هم کم میباشد. بله وخش تنها کمتر از پنچر گل زده است، 1 گل در همین موسم و آن 1 گل به دروازه پنچر بود که در نهایت پیروزی رو تامین کرد و با حساب 1-0 دسته پیروز شد، 3 امتیاز به دست آورد و حالا وخش یکی از اون دسته های آخرینی است که امتیاز دارد در حساب خود. تنها پنچر است که امتیاز ندارد پس از 4 دور رقابت ها و به امتیاز در تاخانه جدول قرار گرفته است. خب امروز کوکتوش بسیار شانسی خوب دارد. تصور کنید اگر کوکتوش پیروزی به دست بیارد تو برگزاری بازی دسته های روشن، برخچی، حتی خوجند و ایسته روشن، این دسته میتواند دسته زینه نهم تصور کنید شما با دست آوردن پیروزی امروز میتواند البته به جای چهارم برآید با کسب 7 امتیاز و فردا انتظار شود نتیجه بازی دسته های روشن رو، برخچی، خوجند، ایسته روشن و وخش رو و بعد هم معین میشود که کدام دسته در کدام موقع تا به دور ششم باقی خواهند ماند. اما در این میان برای تیم کوکتوش حالا چنین امکانیت هست، حمله دسته کوکتوش قطع می شود و بازیگر این تیم از پای می افتد. داور مرکز اشاره میکند که قاعده بازی اونجا ویران نشده است و باید با پا برخیزد بازیگر. اکنون هجوم پنچر رو میبینیم. توپ از میدان بیرون، نه انختارش توپ به اختیار دروازه‌بان کوای گوتسن قرار میگیرد. در مرکز میدان دو بازیگر از پای افتیدن، یک نفر از کوکتوش، نفر دیگر از پنچر، اما داور اشاره میکند که همه از روی قاعده از بازی رو ادامه بدهند بچه‌ها و بازیگران هم این کار رو انجام داده ایستادند، یعنی بازی رو ادامه داده ایستادند. پرتاب نوبتی به جریمه‌گاه پنچر، عباس اندلیباف کوششی او برای فریب دادن دو بازیگر اما موفق نمی‌شود. اکنون توپ از میدان بیرون گردیده است، اینجا کمک داور اشاره میکند.
نوبتی پنچر این دفعه با سرعت بلندتر این دسته به هجوم میرود و پرتاب میشود و جریمه گل در اجرای دولتبک سعید امینов، اما او درست پس دادن نتوانست. عبدالفتاح خدای دودزاده پسی و باقی فشار میارن بازیگران پنچر. نوروز باباєв ضربه او اوت به فایده کوکتوش. باز یک حالتی توجه از پا افتیدن بازیگری دسته پنچر رو ما دیدیم و عبدالفتاح خدای دودزاده این لحظه تلاش میکند برای رسیدن به توپ، اما دروازه‌بان پتر اولین شده توپ رو گرفت در همین وضعیت. خب دسته پنچر در دور گذشته طوری که اشاره کردم من با یکی از دسته‌های ضعیف دیگر چمپیونات تیم وخش بازی کرد و اونجا شکست خورد با حساب 1-0. البته از تیم وخش یگانه شانسی که این دسته میتوانست برای امتیاز به دست آوردن آن رو استفاده برد محض این بازی با وخش بود که از آغاز چمپیونات همه بازی را پای هم با باخت جمع بست میکرد، اما در نهایت اون را هم استفاده برده نتوانست و حتی با باخت روبرو شد. حالا هجوم پنچر رو میبینیم و بعدا در این باره ادامه خواهیم داد. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه کوکتوش دروازه‌بان کای گودسون اولی شده به توپ میرسد، اما با او باز هم ضرر رساندن بازیگران تیم پنچر. خب از یک طرف اگر بگیریم که پنچر در 4 بازی شکست خورد، بله پیشتر از وخش بر مقابل استراوشن شکست خورده بود با حساب 3-1 وقتی که در همین ورزشگاه بازی میکرد این دسته، یعنی همچون میزبان در آن رقابت بود. اما از نگاه دیگر اگر بگیریم فوتبال بازار این دسته پنچر بازی با بازی خود رو بهتر کرده ایستادند آنها. البته تجربه میگیرند و حتما با آهستگی نتیجه برای این دسته دست خواهد داد، اما در این حال ضعیفترین دسته چمپیونات با 0 امتیاز در زینه 12 لیگ عالی محض تیم پنچر میزبان دیدار امروزه حسابیده می شود. ضربه روشن عزیزов دولتبک که تا آخر مبارزه برد اما موفق نشد بر مقابل گیامفی الکس. پرتابی سوپرجون خولماتov اصلا با هجوم خواهد رفت تیم پنچر. دولتبک در همه بازی‌های تیم پنچر در خط هجوم حرکت زیاد انجام میدن. اینجا حالت خیلی خوفناک و حتی دوار بله از روی دولت بود این کورتی زرده که حالا او نشان داد و بازیگر تیم پنچر و دفاعگر این دسته اسماعیل سفرزاده. خب گفتم حمله‌گر تیم پنچر یک از اون بازیگرانی است که خیلی زیاد حرکت میکند، یکی از سر حرکت ترین بازیگران در میدان محض او است، اما هنوز نتیجه خوبی ندارد این حمله‌گر هم. عبداللهیف اینجا کمی آسیب گرفته است و حالا دختران با او کمک میکنند. خب در لیگ عالی در دسته های جوانان مخصوصا دسته پنچر خیلی فعال هم هست و از روی تحلیل نتایج ماه اپریل در مسابقه حیاتی جوانان دسته های لیگ عالی
یعنی که دستهایی که در لیگ اولی اشتراک میکنن حیاتای جوانانی اونها هم البته بین هم بازی میکنن هم مربی و هم بازیگری ماه اپریل معین گردیدن بهترین فوتبالباز اپریل بازیگر هیئت جوانان دسته پنجشیر رمضان چیلایف دانسته شد. او در دو بازی در 4 بازی اخیر از 4 بازی اخیر در 2 تاش در دسته خود بهترین بازیگر در میدان اعتراف گردیده بود و 7 گل به ثمر رسانیده است. این بازیگر جوان از هیئت جوانان تیم پنجشیر. رومان این گونه بازیگرانی با مهارت رو در دسته جوانان خود پنجشیر دارد، ولی حالا دسته اساسی اونقدر بازی‌های دلچسب و بازی‌های نتیجه آور نشان نمیدهد بر مقابل رقیبان خود. میدونید حالا برای روح‌بلندی بازیگران همچنین مکافات‌های پولی هم هست. ضربه جانبی دروازه کوکتوش چطور امکانیت خوب رو از دست میدهند بازیگران پنجشیر. صحنه تکرار رو میبینیم چقدر پس موفق بود جانب نونگا فرانک، اما بازیگر شماره 9 دسته پنجشیر از این امکانیت خوبی خود در آغاز رقابت استفاده بردن نتوانست. اکنون کوکتوش حمله جوابی میدهد. ضربه عبدالفتاح جانب دروازه پتر خوفناک بود این ضربه. بله در حقیقت خوفناک بود، اما دروازه‌بان توپ را به دست خود گرفت. پنجشیر از نو به هجوم میگذارد. سرعت بلندی دسته آرامو میبینیم. دولتبک کوششی او 2 نفر مقابل حمله‌گر دسته پنجشیر دولتبک زیدامینوف کار کردند و توپ را از نزد پای او گرفتند. روشن عزیزوف توپ را برمیگرداند از نو در مرکز میدان به تیم پنجشیر. با من حرف خود رو میخوام به آخر برسونم. در دسته‌های در هیئت جوانانی خوب دسته‌ای که در لیگ اولی بازی میکنند، هر بازیگری که بهترین بازیگری ما در لیگ فوتبال مملکت اعتراف می شود و هر مربی که در لیگ فوتبال مملکت بهترین مربی ماه اعتراف می گردد و جایزه به دست می آورند. همچنین مکافات پولی در حجم 2000 سومانی آنها خواهند گرفت. البته همچون نفری که در طول یک ماه اخیر بهترین بازیگر یا اینکه بهترین مربی اعلان شدند. تیم کوکتوش چطوری که بالاتر اشاره کردن در دور قبلی در دور چهارم مقابل برخشی بازی کرد این دسته و توانست که با حساب 2-1 آنجا پیروزی به دست بیارد. عبدالغفارов از هیئت تیم مذکور محسن با زدن 2 گل دست یافت و اولین پیروزی کوکتوش رو در موسم از محسن عبدالغفارov تامین کرده توانست و خوب شماره امتیازهای دسته بعد این پیروزی به 4 رسید. حالا برخشی انخترش کوکتوش با هجوم گذاشت ولی موفق نشد. اما پیشتر از این کوکتوش در دور سوم بر مقابل استقلال بازی کرده بود. البته مقابل استقلال یگان اصول و یگان شکل بازی برای بعضی از دسته‌های لیگ اولی کار نمیدهد و آنجا استقلال با حساب 6-0 با حساب خیلی بزرگ غلبه کرد بر مقابل کوکتوش و یک از باخت‌های بزرگ دسته کوکتوش در همین موسم ملکه گفته می شود. بازیگر این دسته پنجشیر این موسم در دوره رقابت‌های لیگ اولی در عموم چطوری که من بالاتر اشاره کردم 2 گل زدن، ولی آنها در 4 بازی با باخت رو شدن ولی 2 گل زدن و اولین گل این دسته رو در دور اول ماز دولتبک زیدامینوف حمله‌گر این تیم زد. بازیگری که من بالاتر اشاره کردم بیشتر از همه او در میدان حرکت میکند. ماز او به دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش زده بود و اونجا با حساب 1-3 دسته با باخت رو برو گردیده بود و بعدا در دوره رقابت‌های دور سوم مقابل تیم ایستروشن وقتی که با حساب 3-1 بازم در این بازی شکست می‌خورد است. گل یگانه این تیم رو بازم دولتبک زیدامینوف زد و
او айни ҳол ҳамлагари асосӣ раста бо 2 гол ҳамчун нишонзани беҳтарин ҳисобида мешавад. инҷо тӯб аз майдон берун мегардад баъди кӯшиши бе барори Александр Нгонганг. яке аз бозингарони Панчер аз пой афтидааст ва довари чаҳорум Саёдҷон Зайниддинов инҷо манъ мекунад Собирҷон Холматовро то ин ки довари марказ Рустам Нурматов ҳолати воқеии бозингари дастаи Панчерро муайян намояд ки ӯ ба кӯмаки духтурон ниёз дорад ё не. Нонга Франк онҷо осеб дида буд. Абдуфаттоҳи Худоидодзода аз по афтид, вале рақобат идома меёбад ва ӯ бояд ба по бархезад. Собирҷон Холматов зарбаи ӯро мебинем. аллакай аз оғози бозии имрӯза 22 дақиқа мегузарад, вале ҳисоб ҳамоно 0-0 аст. Зарин Дидор Панчер ҳамлаи худро идома медиҳад аз канори рост. Фурсат барои ирсол аст ба маркази ҷаримагӯҳи Куктош ва туп дар дасти Готсон. дарвозабон фаъолӣ нишон дод ва тавонист ки тӯбро бигирад, аммо бозигузории бозингарони тими Панчер аз канори рост хеле зебо буд ва онҳо аз кунҷ бисёр осон ба ҳуҷум гузаштанд ва тӯбро то дохили ҷаримагоҳи Куктош бурданд. аз маркази майдон тими Куктош аз нав ба ҳуҷум мегузарад. имконият ҳаст барои задани зарба, хеле ҳам зарбаи хавфнок, аммо Муҳсин Абдуғаффоров каме баландтар зарба зад. бозингаре ки дар дидори гузаштаи Куктош пирӯзиро барои ин тим таъмин намуда буд, айни ҳол мехост ки аз фурсати муносиб истифода карда гол бизанад, дар ҳоле ки дарвозабони тими Панчер Петер аз мавқеи худ берун омада буд, аммо дар ниҳоят натавонист. ҳуҷуми навбатии Панчер бозам аз канори рост идома меёбад. як ирсоли баланди дигар ва топ дар дохили дарвоза. гол! чӣ қадар голи зебо аз ҷониби бозингари дастаи Панчер зада мешавад ва шодию нишоти футболбозони ин тимро мо мебинем. ай-ай-ай, аз канори рост ирсоле ки ба дохили ҷаримагоҳ буд, рост ба тури дарвозаи дастаи Куктош рафт ва Куай Готсон умуман оҷиз мондааст баргардонидани ин гол. Сафарзода ба задани гол даст ёфтааст ва коргардон ба мо инро ишора мекунад. саҳнаи такрорро мебинем. Сафарзода не, балки ин бозингари дигар бо таҳти шумораи 9 Нонга Франк ӯ ирсол кард тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ, вале тӯб рафт ба дохили дарвоза. бале аввалин голи ӯ дар мавсим дар лигаи олӣ ҳоло зада мешавад ва ҳисоб 1-0 ба фоидаи тими Панчер. дақиқаи 25-уми рақобат. акнун Куктоше ки дар даври гузашта Барқчиро шикаст дода буд, ҳоло ахир мемонад бо ҳисоби 1-0 ва ин даста барои баробар кардани ҳисоб дар идмаи қисми якум мубориза хоҳад буд. ҳоло бозам довар водор мекунад моро ки интизор шавем то шояд аз ҳуҷраи вар ба гӯши довари марказ чизе гуфта шавад. бале санҷида мешавад гол ба ҳар ҳол, ҳарчанд аз нигоҳи тамошобинон ва аз нигоҳи мо ҳама чиз аз рӯи қоида буд дар лаҳзаи задани гол. саҳнаи такрорро аз нав мебинем. на, инҷо ҳолати офсайд нест. ду дифоъгар аз Нонга Франк хеле ақиб буданд. дифоъгарони марказӣ дастаи Куктош. ба хотири ҳолати эҳтимолии офсайд ҳоло як лаҳза санҷиш мешавад дар ҳуҷраи вар аз ҷониби довароне ки дар ҳуҷраи вар ҳастанд.
ولی گل حساب کرده می شود. 1-0 پنچر پیشرفت شد و رقابت ادامه می‌یابد دوستان ارجمند. ما از آغاز این بازی یک بازی تا جای بسرعت را در اجرای هر دسته دیده ایستادیم. کوکتوش چند دفعه حالتهای خوب داشت. خود بازی ویران نشده است مگر در مرکز از نو حمله را می‌بینیم. باز یک ضربه زمینی جانبی دروازه کوای گوتسون. اما این دفعه توپ از دروازه دورتر رفت. حالا صحنه برخورد رو می‌بینیم در مرکز. احتمال قاعده ویرانکنی بود اونجا وقتی که محمد رسول دیناєв بازی کرد برای گرفتن توپ و کارگردان چقدر عالی این حالت رو برای ما پیشنهاد کرد در صحنه تکرار. باز یک هجوم دیگری دست پنچر. دولتبک سیدامینov خیلی زیبا فریب میدهد یک نفر رو. این بازیگر به جریمه گاه وارد میشود. ارسالی او اما نانگا فرانک در موقع خطا بود و تو به سمت او نرفت. عبدالفتاح خدایدادزاده پس به خط هجوم. روشن عزیزوف با یک ضربه توپ را از نزد دروازه رقیب دور میکند. دولتبک پس به مرکز. هجوم نوبتی دسته پنچر رو میبینیم. سیدامینov پس او به داخل جریمه گاه ادامه می‌یابد حمله. پرتاب خیلی بلند به داخل جریمه گاه کوکتوش. ضربه نوبتی در اولین رسیش اما توپ خیلی بلند رفت. محمود غیورов از کنار پرتاب کرد. بسیار پرتابی بلند بود و نونگا فرانک باز هم ضربه زد. رقابت ادامه می‌یابد باز هم در قسمت میدان کوکتوش. عموما بازیگران کوکتوش در این حالت اداره کردن بازی رو، اداره کردن توپ رو از دست دادن و عموما در خط دفاع این دسته به نظم و نظام بودن بازی خوب احساس می شود. دوریان گانگون نتوانست که پس دقیق انجام دهد و لکه از بازیگران کوکتوش باید ما در این حالت یک سوال بدیم اگر فرصت باشد که آنها میدونن چند دقیقه شد به قسمت میدانی پنچر نرفتند. محسن ارسالی او به جریمه گاه پنچر ولی نه اونقدر پس خوب بود در اما وضعیت و اشتباه نوبتی بازیگران کوکتوش. اکنون دولتبک سیدامینov از نو به حمله می‌گذرد و او میتواند که در جریمه گاه قرار بگیرد. پس به داخل جریمه گاه ادامه حمله فرصت هست برای غیورov اما محمود غیورov از پای افتید و توپ را از دست داد. احتمجان عبداللهیف توپ را به مرکز میدان روان کرد اما محسن عبدالغفارov نتوانست که هجوم را ادامه بدهد. اینجا دوباره چهارم سیاجون زینالدینوف فعالتر می شود و این هم به خاطر است که دولتبک سیدامینov کمی آسیب دیده است در مرکز و او حتی به کمک دکتران نیاز دارد. مخلصان تیم کوکتوش را می بینیم که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار قرار دارند ولی شماره آنها کم است اما آن نفرانی که مخلص شدید دسته خود هستند آنها حتما تشریف میارند به ورزشگاه و دستگیری میکنند دسته خود را. یکی از مخلصان معروف فوتبال که تیمی اگر خطا نکنم ارسنال رو ارسنال لندن رو دستگیری میکند. او در یکی از حالتهایی که روزنامه‌نگاران از او میپرسیدند گفت اگر این دسته میلیون ها مخلص داشته باشد یکی از آن میلیون منم.
агар 10 нафар мухлис бошад, яке аз он 10 нафар манам ва агар касе ин дастаро мухлисӣ накунад ва танҳо як нафар мухлис дошта бошад манам. Агар ин даста ягон мухлис надошта бошад, пас бидонед ки ман дигар дар ин олам нестам. ва мухлисони дастаи Куктош ҳам ҳамин гуна оло ба чашм мерасанд ки онҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор омада дастаи худро дастгирӣ доранд. маҳз он нафароне ки ҳастанд дар ин варзишгоҳ, оло Давлатбек Сайдаминов аз пой меафтад ва довари марказ чӣ ишора мекунад? Кое Готсон бояд интизор шавад то ба гӯши ӯ аз ҳуҷраи вар чӣ мегӯянд? Давлатбек Сайдаминов дигар ба по барнамехезад то он ҳолате ки довар ба нуқтаи иҷроиши зарба 11 метра ишора накунад. саҳнаи такрорро мебинем. муқобили ӯ Гянфи Алекс бозӣ мекард. бо даст як расиши кӯчаке будааст ба рӯи Давлатбек ва духтурон ба ӯ кӯмак мекунанд. мухлисони тими Куктошро дигар бора мебинем. Кое Готсон дарвозабони Куктош нигарони кашол ёфтани вақт аст. аммо дар футболи муосир аллакай ин чиз ба ҳукми анъана даромад ва аз ҷониби фифа иҷоза дода шуд ки дигар на ин ки 3 ё ин ки 4 дақиқа, балки 8, 10, 12 дақиқа то ба рафти бозиҳо зам карда шавад. ва мо дигар қариб ки дар ҳар бозӣ ин гуна ҳолатро мебинем ки 6-7 дақиқа ё ин ки 8-9 дақиқа то дар хотимаи ҳам қисми аввал ва ҳам қисми дуюм хуб зам карда мешавад. ҳатто чунин эҳтимол ҳам буд ва чунин пешниҳод ҳам буд ба кумитаи тадорукоти фифа ба хотири қарор қабул кардан дар бораи он ки ба монанди футзал шавад ҳамин вақти футболи калон ҳам. яъне чӣ гуна? ба он тартибе ки агар тӯб аз майдон берун шуд, пас вақт боз дошта шавад ва вақте ки тӯб ба бозӣ равада шуд, дигар бора вақтро сар бидиҳанд ва идома биёбад. аммо баъдан ба хулоса омаданд ки аз ин ки вақт нигаҳ дошта мешавад, ҷолибияти футбол каме гум мешавад. ба ҳамин хотир танҳо дар хотимаи рақобат дигар на ин ки 2 ё 3 дақиқа, балки бештар аз ин вақт илова кунанд доварон то ин ки ҷуброн намоянд он дақиқаҳоеро ки талаф ёфтанд дар рафти бозӣ. фикр мекунам бо ин тартиб ҷолибияти футболро нигаҳ дошта тавонистанд роҳбарияти фифа. Панчер тӯбро аз даст медиҳад дар маркази майдон. ҳуҷуми дастаи Куктошро мебинем. қоидаи бозиро вайрон кард дар ин ҳолат Урал Чориев. вагарна ӯ метавонист ки дар ин ҳамла муваффақ бошад. дифогари дастаи Панчер Сафарзода ба по бармехезад. ҳоло партоби навбатӣ ба назди ҷаримагоҳи дастаи Куктош. Кое Готсон тавонист ки тӯбро ба дасти худ бигирад. равшан азизов капитани тими Панчер тӯбро зада аз майдон берун менамояд ва дар ин ҳолат Собирҷон Холматов қоидаи бозиро вайрон кард. 10 дақиқаи дигар то поёни қисми якум боқӣ мемонад ва бале аз пушт зарба зад Холматов. ин чиз маълум буд. рақобат идома меёбад дар қисмати майдони дастаи Куктош. хуб, дар ин 10 дақиқае ки ҳоло дар қисми якум дастаҳо доранд, тими Куктош пеш аз ҳама барои ҷавоб гуфтан ба голи ягонаи бозингарони дастаи Панчер то ин дам мубориза мебаранд, талош мекунанд. махсусан мо таи 20 дақиқаи аввали бозӣ чанд дафъа ҳуҷумҳои дастаи Куктошро дидем. Абдуфаттоҳи Худоидодзода дар ҳамла буд, баъдан зарбае ки аз масофаи дуртар зад Муҳсин Абдуғафоров ҳолати хавфнокро ба миён овард, аммо баъдан тамом. дигар тими Куктош ягон хел ҳуҷуме надошт ва
уман то ин дам хати ҳамлаи ин даста махсусан муҳсин абдуғафоров, Урал Чориев, Абдуфаттоҳи Худоидодзода, Аббос Андалебов хеле бозиашон заиф ба чашм мерасад. рақобат дар маркази майдон. Алекс тавонист ки рақобат намояд, аммо дар ниҳоят тӯбро аз даст дод. Чориев дасташро ба ҳамла мебарад. Паси ҳуҷуми муҳсин Абдуғафоров ва қариб буд ки иштибоҳ кунад дар ин ҳолат дифоъгари дастаи Панчер Кристофер Боней. ҳуҷуми навбатии Панчер. наволоту дар ихтиёри Куктош қарор мегирад. Чориев ҳаракати ба марказ. Аббос Андалебов аз по афтид ва муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд аз ҷониби Александр Нугонганг. ин бозингари шумораи 20 будааст. мазаррат, бозингари шумораи 20 ин футбол бози дигар аст. Дориан Нгангун аст, на ин ки Александр Нугонганг. партоб ба самти ҷаримагоҳи Панчер. тӯб дар дасти дарвозабон. Петер Зарваю. ҳуҷуми навбатии дастаи Панчерро мебинем. бозигузории бисёр ҳам зебо ва ин дафъа 4 нафар дар ҳамла қарор доранд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. як бозингар аз пои афтид. ин Франк буд, аммо баъдан қоидаи бозӣ аз ҷониби Давлатбек вайрон карда мешавад. аммо кори дурусти Маҳмуд Ғаюровро мебинем. бозингари шумораи 8ро ки чӣ гуна Давлатбек Сайдаминовро ором мекунад ва ба ӯ мефаҳмонад ки бояд муқобили дувар гап назанад. вагарна барои эътироз дувар ҳатман ҳақ дорад ки ба ӯ ҷазо бидиҳад. ҳадиақал бо корти зард. равшан Азизов ирсол мекунад тӯбро ба самти ҷаримагоҳи Куктош. тӯб ба дасти Давлатбек расид. фикр мекунам, аммо баъдан зарбаам буд ҷониби дарвоза. аут. муҳсин Абдуғафоров натавонист тӯбро нигаҳ дорад дар майдон. саҳнаи таклори ҳолатиро мебинем. бале, тӯб ба дасти Давлатбек расидааст ва бисёр ули ин саҳна барои мо шумо таклора нишон дода шуд. фикр мекунам агар онҷо ҳолати хавфнок ба миён меомад дар пешдарвозаи Куктош ва ё ин ки тӯб ба дарвоза ворид мешуд ва ё ин ки ҳолати дигаре баҳсноке ба миён меомад, ҳатман аз ҳуҷраи вар ба гӯши довар мегуфтанд ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд ва тӯб ба дасти Давлатбек расид. аммо тӯб дар ихтиёри бозингарони Куктош қарор гирифт ва бозиам идома ёфт. Абдуфаттоҳи Худоидодзода дигар бора тӯбро ба Куктош бармегардонад. бозигузориҳои ин дастаро мебинем ва тӯбро аз майдон дар ҳамин ҳолат зада берун мекунад Исмоил Алимардонов. равшан Азизов. Маҳмуд Ғайёров тӯбро аз нав меравояд аз назди пои бозингари Куктош ва ҳамлаи навбатии Панчерро мебинем. партоб. на, ин танҳо зарба буд аз ҷониби Франк Нугонга, аммо Франк бояд пас медод. агар голи дуюмро дар ин ҳолат аз ҷониби дастаи худ дидан мехост, вале ӯ дубл кардан хост дар ҳамин рақобат. ва муваффақ нашуд. кори дарвозабонро ҳам бояд бигӯем ки Куая Готсон
سیف انجام داد، برگردان توپ رو و از حالت مشکل دستش رو نجات بخشید. تو در اختیار بازیگران پنچر. عزیزوف، ضربه پتر. حالا فشار میارن بازیگران پنچر. آنها احساس میکنند که مقابل خط دفاعی کوکتاش بازی کردن میتوانند. هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای دسته پنچر. ضربه دولتبک سعید امینov بیرون از خط جریمه گو و توپ از پهلوی دروازه میگذرد. بهترین نشانزنی دسته پنچر با 2 گل تلاش میکند که نشان بگیرد دروازه کوکتاش رو و اما او موفق نمیشود در این حالت. محسن عبدالغفارov آغاز میکند هجوم دسته کوکتاش رو. نه، توپ رو از دست داد در این حالت. صابرجان خالماتوف، محسن عبدالغفارov حرکت از طریق مرکز میتواند موقع برای زدن ضربه پیدا کند. این بازیگر پترس سرایدی توپ رو گرفت دروازه‌بان تیم پنچر و اجازه نداد که توپ به دروازه وارد شود. این البته دومین ضربه بود در اجرای محسن عبدالغفارov. میبینیم تکرارا اینجا تا توپ به روشن عزیزوف رسید به کاپیتان تیم پنچر. قسمی اول با خاتمه خود نزدیکتر می شود. حالا دقیقه 43 رقابت ادامه دارد. بازیگر دیگری دسته پنچر رو سه می بیند و آتش جدی به چشم می رسد. رستم نورماتوف داور این رقابت حالا دختران رو دعوت می کند برای کمک به این فوتبال باز. اودینایف کمی اوسب گرفته است و ولی از دست خود اوسب دیده است. حالا برطرف می شود فکر میکنم این وضعیت و بازیگر شماره 10 دسته پنچر می تواند رقابت رو ادامه بده. بیاید صحنه تکرار رو ببینیم که چی شد و این بازیگر از قبل در کدام یک وضعیت دیگر او اوسب گرفته بود و اینجا وقتی که توپ از میدان بیرون شد دیگر فهمید که بازی رو ادامه دادن نمیتواند. مجبور گردید که به داور بگوید تا با او کمک کند. اکنون بازی ادامه می‌یابد. نوروز بوبویف توپ را از به بازی در آورد. عباس اندلیبوف پس یوب عقیب به خط دفاع. گیانفی الکس توانست که توپ را در اختیار کوکتاش نگه دارد. الکس ارسال نوبتی و جانب چوریف توپ در جریمه گاه پنچر و روشن عزیزوف اولین شده به توپ رسید. دولتبک سعید امینov رقابتی او در مرکز میتواند که توپ را به خط حمله ارسال نماید. الکس باقی برگشت و حالا پس به کوای گوتسن. گیانفی اوت به فایده کوکتاش. یک دقیقه دیگر توپ پایان وقت اساسی قسمی اول باقی میماند. حسابمون 1-0 به فایده پنچر است و گل یگانه که نونگا فرانک در قسم یکم زد برتری پنچر رو تامین کرده شده است. اما محض همین بازیگر فرانک بازیگر شماره 9 دسته پنچر فرصت داشت که حتی دوبل کند و حساب این رقابت رو البته به نفع دسته خود بیشتر نماید. اینجا بازیگر دسته کوکتاش اوسب گرفت و قاعده بازی بر مقابل او ویران شد. خب پنچری که اولو یگان امتیاز ندارد در لیگ اولی پس از 4 دوره رقابت و پنچری که 4 باختی پی هم دارد برای حداقل به دست آوردن یک امتیاز باید که تلاش کند و میدونید اگر با همین حساب 1-0 این دسته برتری خود رو نگه داشتن بخواهد پس احتمال دارد که موفق نشود چون که در فوتبال فرقیت یک توپ از بین بردنش تا جای خیلی آسان هم هست و خط هجومی دسته کوکتاش اگر موفق شود مخصوصا محسن عبدالغفارov که در بازی گذشته خود دوبل کرده بود میتواند که این برتری رو از بین برد. حالا وقتی اساسی تمام شد و 5 دقیقه دیگر علاوه میگردد. ما در قسم یکم باز 5 دقیقه دیگر فرصت داریم که بازی دسته های پنچر و کوکتاش رو ببینیم. از طریق مرکز پنچر از نه با هجوم میگذرد اما شماره زیادی بازیگران کوکتاش این حالت رو برطرف کردند. هجوم نوبتی کوکتاش قاعده بازی ویران شد. بله بر مقابل اسماعیل علی مردونوف بازیگر شماره 21
ва то дар дасти дуввари марказ мо корти зардро мебинем ба хотири ҳуҷуми дастаи Куктошро қатъ кардан. корти зард нишон медиҳад инҷо ба бозигари шумораи 13. бале, Шералиев. акнун як қатор аз бозингарони Куктош ба ҷаримагоҳи Панчер мераванд ва аз ҳамин мавқеъ ки наздик аст ҳатто ба маркази майдон ҳоло партоб карда мешавад ба ҷаримагоҳ. садоштаки довар Холматов, зарбаи ӯ топ дар ҷаримагоҳи Панчер қарор дорад. Дориан Гангун аут ба фоидаи Куктош. дақиқаҳои илова кардаи доварро бозингарони Куктош ҳоло талош мекунанд ки ба фоидаи худ истифода баранд. пас ба марказ туп ба дасти бозингари Панчер расид. боз як вазъияти стандартии дигар барои футболбозони ин даста ба миён меояд. Аббос Андалибов мехост тупро ба ҷаримагоҳ ирсол кунад, аммо дар ин вазъият туп ба Александр Нгонганг расид. ҳолати ҷиддитар барои бозингарони Куктош ва яке аз фурсатҳои хуб дар хотимаи қисми аввал барои баровар кардани ҳисоб. Чӯриев, зарбаи ӯ ба ҷаримагоҳ, фурсат барои задани зарба дода намешавад. Аббос Андалибов тупро гирифт, паси навбатии ӯ Муҳсин Абдуғафоров, партоб ба дохили ҷаримагоҳ, вале чаро дар ин ҳолат зарба намезанад бозингари шумораи 15 Куктош ва хост пас бидиҳад ба он ҷое ки 3 нафар аз дифоъгарони Панчер қарор доштанд. акнун зарбаи кунҷӣ барои Куктош ба миён меояд. Аҳтамҷон Абдуллоев буд ки аз фурсати хуби худ истифода накард дар ҳамон вазъият. пас аз кунҷи майдон ҳуҷуми навбатии Куктош идома меёбад. боз як ирсоли дигар Равшан Азизов тупро аз майдон берун мекунад. Чӯриев, паси ӯ аз аут. Холматов тупро аз даст дод. Давлатбек Саидаминов, паси ӯ ба Франк, суратафзӯи ин бозингар. аксоламлаи навбатии дастаи Панчерро мебинем ки бо сурати баланд идома дорад. 4 бар 3 шумораи бозингарон. на аллакай бозингарони Куктош ба мавқеъҳои худ баргаштанд. ирсол мешавад ба дохили ҷаримагоҳ. Куае Готсон дарвозабони Куктош тупро мегирад. дар созмон додани ҳуҷумҳои ҷавобӣ бозингарони тими Панчер дар ҳамин рақобат хеле хуб бозӣ доранд. вале бозиҳои қаблии ин дастаро аммо дар оғози чемпионат дар даврҳои 1 то 4 дида будем. бале бо сурати хуб, бо сурати тез бозӣ мекард тими мазкур, аммо ин қадар якдигарфаҳмӣ ва ин қадар пасҳои дақиқ дар иҷрои футболбозони ин даста қариб ки умуман дида намешуд. аммо ҳоло ҳама чиз фарқкунанда аст ва аз ҳамон 4 бохт гӯё ки дарси бузург гирифта бошанд бозингарони Панчер ва ба қавли дигар дарси адаб ки имрӯз ин қадар ҳам бозии хуб доранд. боз як дақиқаи дигар боқӣ мемонад то поёни вақти илова кардаи дувар. рақобат дар маркази майдон идома меёбад. футболбозони Куктош бо туп қарор доранд. партоб ба самти ҷаримагоҳ Муҳсин Абдуғафоров то охир мубориза бурда, аммо Петер ба пеш омад ва тупро гирифт. дар ин ҳолат ҳуҷуми навбатии Панчерро мебинем. Александр Нгонганг, бозингари шумораи 19 Панчер натавонист ки ҳамларо идома бидиҳад, вале ба ҳар ҳол аут ба фоидаи ин даст. Сафарзода тупро инҷо ба Давлатбек Сайдаминов мегузорад ва дар ҳол худи ӯ тупро ба бозӣ медорад. партоб ба ҷаримагоҳи Куктош. Равшан Азизов, паси ӯ ба канори муқобил Шералиев. Маҳмуд Ғайёров тавонист тупро дар ихтиёри дастааш нигаҳ дорад. фоидаи бозӣ вайрон намешавад инҷо ва бозиро идома медиҳанд бозингарони тими Панчер. акнун туп аз майдон берун шуд ва вақти илова кардаи довар ҳам ба поён мерасад. садои штаки довар баланд мешавад. қисми якуми бозии дастаҳои Панчер ва Куктош дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бо ҳисоби 1 бар 0 ба фоидаи Панчер ба поён мерасад. ҳоло дастаҳо ба истироҳат мераванд дӯстони арҷманд ва мо ҳам чанд лаҳза танаффус хоҳем дошт. баъдан ба қисми дуюми ин рақобате ки ҳоло дар даври панҷум хеле зебо идома дорад бармегардем ва аз назди экранҳои хеш дур нашавед.
дуюм низ. ҳоло дар нимаи дуюми майдондорӣ тағйироте дар ҳаятҳои дастаҳо нест ва бо ҳамон тартибе ки буд дастаҳо бозиро идома додан мехоҳанд. махсусан Паншер фикр мекунам касеро иваз карда намехоҳад дар ин гуна ҳолат. сармураббии ин даста Боир Гамбердиев, чунки шогирдони ӯ воқеан дар қисми аввал бозии хуби худро нишон доданд. шояд дар ҳамин мавсим то ин дам дар ҳамин 5 давр беҳтарин бозии худро онҳо нишон дода бошанд. бале бешубҳа ҳамин тавр ҳам ҳаст, чунки дар 4 бозии қаблӣ ягон дафъа аз рақибони худ онҳо пеш нагузашта буданд. ҳатто дар бозӣ бар муқобили Вахш, яке аз дастаҳои кампаҳои лигаи олии мамлакат. хуб, акнун дар оғози қисми дуюм мо дигар бора ба ҳаятҳои дастаҳо нигоҳ мекунем. Петер дар дарвоза аст, Сафарзода Исмоил, Кристофер Боней, Равшан Азизов ва Қурбонбой Шералиев бозингарони хати дифои дастаи Паншер ҳастанд. ҳамлаи навбатии тими Куктошро мебинем. Равшан Азизов тӯбро баргардон дар ин вазъият ва нагузошт ки Куктош дар ҳуҷум муваффақ шавад. муҳаммад Расулодинаев, Александр Нугонганг, Дориан Нгангун, Нонга Франк бозингарони хати нимоя ҳастанд. Маҳмуд Ғайёров ҳамчунин ва Давлатбек Сайдаминов дар хати ҳамлаи дастаи Паншер бозӣ мекунанд. сармураббии ин даста Боир Гамбердиев. ҳоло хоҳиде бозӣ вайрон мешавад бар муқобили Муҳсин Абдуғафоров. бале, инҷо расиш аз ҷониби Шералиев буд ва Холматов акнун омодагӣ мегирад барои тӯбро ба бозӣ даровардан. як имконият дар оғози қисми дуюм барои дастаи Куктош. бозингарони Куктош, шогирдони Ҳикмат Шарипов умуман нимаи дуюмро дигар хел сар карданд. онҳо дар қисми аввал танҳо 1-2 ҳуҷуми сода доштанд. ҳоло имкони хуб барои бозингарони ин даста, аммо фурсат аз даст меравад. ана ҳамин қадари дигар боқӣ монда буд ки тӯб ба дарвозаи Паншер ворид карда шавад. ҳоло саҳнаи такрорро мебинем ва ман баъдан хоҳам гуфт ки чӣ қадари дигар. Партови Холматов, кӯшиши бозингари шумораи 15, аммо ба тур раза натавонист дар ҳамин вазъият Аҳтамҷон Абдуллоев ва фурсатро аз даст дод. ҳамлаи навбатии Паншер, тӯб аз майдон берун карда шуд. акнун ба ҳайати дастаи Куктош назар меандозем. Куае Готсон, Собирҷон Холматов, Гианфи Алекс, Камол Муҳаммад, Наврӯз Бобоев, Исмоил Алимардонов, Аҳтамҷон Абдуллоев, Аббос Андариев, Абдулфаттоҳи Худоидодзода, Урал Чориев, Муҳсин Абдуғафоров ва сармураббии ин даста Ҳикмат Шарипов. чиштаро ки ман болотар ишора кардам. ҳоло Алимардонов бо тӯб қарор дорад. ӯ муваффақ нашуд ки ҳуҷуми Куктошро оғоз намояд. паси Франк ба хати ҳамла. як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ. Маҳмуд Ғайёров бархӯрди ӯ бо Куае Готсон. офсайд будааст онҷо. Куае Готсон чӣ қадар инҷо бархӯрди сахт дошт ҳоло бо Одинаев ва довари марказ ин ҳамаро бисёр хуб мушоҳида мекунад аз наздик. бале, Ғайёров воқеан дар ҳолати офсайд буд, бозингари шумораи 8 дастаи Паншер. аммо ин бархӯрди Ғайёров бо Куае Готсон дарвозабони Куктошро хеле асабӣ кард. оё барои ин аксуламал, барои ин ҳаракатҳояш ба Куае Готсон довари марказ ҷазое медиҳад ё не, ва ён ки танҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мешаваду халос. дар дасти довар аллакай корти зард аст. ва ба ки нишон хоҳад дод? бозингари шумораи 10 Одинаев ва ба дарвозабон бале Куае Готсон. ба хотири он бархӯрде ки онҳо баъд аз ҳамон ҳолат бо ҳам доштанд. дар қисми аввал ҳам Рустам Нурматов корти зард нишон дода буд, довари асосии бозӣ. зарба зада мешавад аз ҷониби дарвозабон. дарвозабон инҷо каме саросема шуд. фикр мекунам ҳоло ду вақт корҳои худро ба поён нарасонда буд.
дарвозабони дастаи Куктош боз ҳам ишора мешавад ки интизор шавад ва акнун зарбаи Готсенро мо мебинем. дар қисми аввал ҳуҷумҳои тими Куктош хеле кам буданд. махсусан ду ҳолат барои Муҳсин Абдуғафоров буд ва ӯ ду дафъа зарба зад. ҳоло Али Мардонов талоши ӯ ва баъди расиш тӯб аз бадани ӯ аз майдон берун шуд. хуб Муҳсин Абдуғафоров ду дафъа ҷониби дарвозаи Петер зарба зад аз ҳайати Куктош ва як дафъа дигар барои Абдулфаттоҳи Худудзода фурсат ба миён омад, аммо ӯ ҳам аз имконияти худ истифода карда натавонист ва танҳо дар 5 дақиқаи илова кардаи дувар тими Панҷшер дар хати дифоъ нишаст ба хотири бартарии худро дар хотимаи қисми аввал нигаҳ дошта. дар ин миён барои Куктош чанд фурсати хуб шуд, махсусан аз зарбаи ҷаримавӣ, баъдан аз зарбаи кунҷӣ ки дар ниҳоят онҳоро ҳам ин даста истифода бурда натавонист. махсусан як ҳолати хуб барои Атамҷон Абдуллоев буд ки ӯ метавонист зарба бизанад, аммо пас дод ва шонси дастаро аз пайн бурд. ҳоло акнун дар ҳуҷум қарор мегирад дастаи Панҷшер. пас ба дохили ҷаримагоҳ имконият ҳаст барои Давлатбек ва ӯ зарбаи кунҷӣ кор мекунад дар ин ҳолат. бале, дони марказ ба кунҷи майдон ишора менамояд. Одинаев омодаги мегирад дар кунҷи майдон барои тӯбро ба бозӣ даровардан. парто ба дохили ҷаримагоҳ, зарба бу сар ва ишора мешавад ки тӯб ба бозигари Куктош расидааст, аммо бозӣ идома меёбад. Муҳсин Абдуғафоров натавонист ҳуҷуми дастаашро идома дода. бозӣ даври гузаштаи Куктош бар муқобили Барқчӣ буд, бар муқобили дастаи Шаҳрисор. ҳоло имкон аст барои Маҳмуд Ғаюров ӯ муқобили Куай Готсон. ирсол, вале дар ин вазъият чӣ гуна Абдуллоев аввалин шуда ба тӯб мерасад ва наҷот медиҳад дастаашро. хеле ҳам ҳолати наздик ба гол, хеле ҳам ҳолати хуб. бубинед Одинаев чӣ гуна тӯбро гирифт ва ҳуҷумро идома дод. ирсоли ӯ ҷониби бозингари шумораи 19 буд, Дориан Гангун. ва инҷо як ҳолати дигаре ки бозингарони тими Панҷшер баҳс доштанд барои он. коргардон онро ҳам фурсат пайдо кард дар ин миён ва ба мо нишон дод. ҳоло Панҷшер ҳамлаи худро идома хоҳад дод. Франк партоби навбатӣ ӯ ба ҷаримагоҳ. то дар майдон нигаҳ дошта мешавад. бале, пас ба ақиб Давлатбек. пойбозиҳои хеле зебо дорад ин бозингар, ба истлоҳ ҳамон финтҳое ки мегӯем. ҳатто дар бозиҳое ки тими мазкур яъне Панҷшер шикаст хӯрда буд, дар он рақобатҳо ҳам ин бозингар ҳамеша финтҳои зебо мекард ва як-ду нафарро фиреб медод. аммо дастааш то ба ин давр муваффақ набуд. фишор меоранд бозингарони Панҷшер ва қариб буд ки тӯбро ҳам мегирифтанд онҳо, аммо муваффақ нашуданд. ҳоло паси Наврӯз Бобоев ва ту дар ихтиёри махсусан Давлатбек. паси ӯ ба ҷониби Одинаев, ирсол ба Франк. боз як паси заминӣ, аммо ин дафъа иштибоҳ мекунад Франк Нонга. акнун аксҳуҷуми бо суръати дастаи Куктошро мебинем. Холматов паси ӯ ба Муҳсин Абдуғафоров. метавонад ин ҳамла хавфнок бошад. ҳарчанд шумораи зиёди бозингарони Панҷшер баргаштанд ба майдон. Сафарзода тӯбро зада аз майдон берун мекунад. Чориев бардоби вазаут. Муҳсин Абдуғафоров ирсол ба ҷаримагоҳ ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. муқобили Сафарзода аз ҷониби Абдулфаттоҳи Худудзода. Давлатбек Саидаминов, ман бовар дорам ки ҳатман ӯ таваҷҷӯҳи дастаҳои қавитар аз Панҷшерро ба худ ҷалб хоҳад кард бо ин бозие ки ҳоло анҷом дода истодааст. шояд дар трансферҳо ё ки дар ҳамон равзанаи гузаришӣ ҳатман ӯ ба кадом як дастаи дигар мегузарад, агар пешниҳоди хубе шавад барои ин бозингар.
دفاعگری کوکتوش از با افتید و توپ رو از دست دادم. نوبتی دسته پنچر رو میبینیم. ایرسال جانبی دولتبک بود از طرفی دوریان نگانگون، نه از طرفی الکساندر نگونگانگ. اصلا اسمهای بازیگرانی تیم پنچر اونهایی که لیگیونر هستند همشون با هم شباهت دارند و من اینجا نگانگون رو نگونگان میگم، الکساندر رو دوریان. ولی در اصل در همان حالت این الکساندر نگونگانگ بود که با جوی زدن ضربه کوشش کرد و دولتبک سیدامینوف پاس میداد. این لحظه بازیگر دسته کوکتوش رو سیو دیده است و ما صحنه تکرار همان حالت رو میبینیم. با دینایف برخورده بوس اندلیبوف و دخترانی دسته با او کمک خواهند کرد. مخلصان تیم کوکتوش اینجا انتظارند که کی دسته آنها به بازی برمیگردد، کی دسته آنها گل میزند. عباس اندلیبوف و پا برمیخیزد. Фото, пасио Баканор. Бозигзорои навбати бозингарони Куктош, аммо Али Мардонов натавонист тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дорад ба хотире ки паси ҳамдастаи ӯ бозигари шумораи 10 дар ин ҳолат он қадар хуб набуд. Собирҷон Холматов каме сахттар пас дод ва имкони нигаҳ доштани тӯб дар майдон аз даст рафт барои Али Мардонов. Готсон тӯб дар дасти дарвозабон. ҳуҷуми Куктош. Шумораи бозигарони ин даста дар ҷаримагоҳи Панчер хеле зиёд буданд. дар қисми дуюм ҳама чиз тағйир меёбад. Куктош фаъол мешавад ва Панчер камтар ҳоло дар идора кардани тӯб эҳсос мегардад. تغییرات در هیئت تیم Панчер ҳоло ба миён хоҳад омад. дӯстони арҷманд, бале бозингари шумораи 5 аз ҳайати эҳтиётӣ дар воридӣ рақобат мешавад. Нуриддин Кармишев ва Маҳмуд Ғайёров рақами 8 тарки майдон кард. حالا یک از بازیگران دیگری دسته پنچر رو سه میگیرد.
در اختیار بازیگران کوکتوش. با هجوم میگذارند بازیگران این تیم. توجه میکنیم به ادامه این حمله. در اداره کردن توپ واقعا هم فعال شدن بازیگران کوکتوش و خوب اداره کرده ایستادند توپ رو، اما هنوز با دروازه دسته پنچر رو و اینکه دست نیافتند بازیگران کوکتوش. چقدر حالتی خوفناک محسن عبدالغفارov بودین. نه، بازیگر شماره 10 خولماتوف ضربه زده است با پای چپ، اما پتر سارودیه ضربه زده او رو برمیگرداند، ولی رسیش به دستی دروازه‌بان پنچر بود و توپ از میدان بیرون گردید. از کنج میدان دیگر بار ارسال می شود به جریمه‌گاه پنچر. ضربه نوبتی نه، فرصت داده نشد، اما حمله کوکتوش دوم. بازیگران کوکتوش تو اون که گل نزنند از بردار نیستند. هجوم نوبتی رو می‌بینیم در اجرای پنچر. سرعت افزایی فرانک برای گرفتن توپ، اما در این میان رقابتی خوبی گنفی الکس رو دیدیم. محض الکس توپ رو زده از میدان بیرون کرد. بازیگری که نوک گازت اتیوپی اومد، نوریدین کرمیشف، میخواست توپ رو به بازی در آورد. نه، شرالیف اینجا توپ رو به میدان وارد میکند از اوت. شرالیف پاسی به اودینایف، تلاش این بازیگر برای نگاه داشتن توپ، اما شرالیف دقیق پاس دادن نتوانست. ولی داور مرکز اشاره میکند که اینجا باید از نو توپ از اوت به بازی در آورده شود. حقیقت چنین بازی رو من از این دو دسته انتظار نداشتم. در نیمه اول پنچر بازی خوب کرد، در قسم دوم تا دقیقه 64 مالا نزدیک 20 دقیقه تیم کوکتوش همین کارو میکنه. سرعت بلندی بازی، هجوم‌های پای در پای و نزدیکی به زدن گل. خود بازی رو ویران کرد بازیگر کوکتوش، چوریف، اورال چوریف. نوبتی کوکتوش پس به خط حمله محسن عبدالغفارov او فشار می‌آورد در این وضعیت کرمیشف. اوت با فایده کوکتوش است. اورال چوریف آماده است که توپ را زد به بازی در آورد. هجوم نوبتی کوکتوش به نتیجه و توپ از میدان بیرون کرده میشه. از قسم دوم هم 20 دقیقه دیگر پشتی سر شد و فکر میکنم وقتی اونم رسیده است که ما به حیاتی احتیاطی دسته پورا توجه کنیم. حالا این حمله رو میبینیم انداله با فرصت نوبتی و با جریمه‌گاه پنچر. روشن عزیزov توپ رو از جریمه‌گاه دستش دور میکند. پس فرانک با کنار. سرعت افزایی نوبتی در اجرای الکساندر نگونگانگ. اشتباهی او و توپ را از دست داد. بازیگران پنچر گویا در قسم اول در حیات پنچر نبودند. آنها تماما یک دسته دیگر بودند و بازی کردند، گل زدند، خیلی زیاد هجوم کردند با سرعت بلند، پاس‌های دقیق، اشتباه‌های کم. اما وقتی که تنفس شد آنها رفتند در اتاق لباس بازیکنی، فهمیدند که آنها در پنچر بازی دارند و دسته هستند که 4 باخت پای هم دارند. برگشتن به میدان. در قسم دوم مثل پنچر حقیقی که ما در 4 دور اول می‌دیدیم بازی رو ادامه داده ایستادند. وگرنه اگر آنها با مانند نیمه اول خود بازی می‌کردند ما تماما یک بازی فوق‌العاده زیبا رو می‌دیدیم در اجرای هر دسته، در حالی که کوکتوش هم فعال شده بود. اما علیرغم اینکه کوکتوش فعال شد، پنچر دیگر باره بازی ضعیفی خود را آغاز کرد و دیگر اون فعالیتی که در قسم اول بود آن را نمی‌بینیم. اوت با فایده پنچر.
در حالت احتیاطی دسته پنچر با جز از نوریدین کرمیشف که حالا در اکران ما شما قرار داشت، باز اونجا بازیگران دیگر هم هستند: صدرالدین اشانقولov، محمود جان شفیف، اکرام جان نصیرов، مونیس رسولов، تیمور میرزا مرادov و محمد عبدالحدов. این بازیگران در خط دروازه، در خط دفاع و خط نیم حمایت هستند که حضور دارند. اونجا البته نوریدین کرمیشف اولین نفر شد که از هیئت احتیاطی به بازی آمد. دولت بک پاس به فرانک، بازیگزار نوبتی فوتبال بازی پنچر، باز یک ضربه دیگر از مسافه دور. خیلی هجومی زیبا بود این حمله، اما ضربه زده دوریان گانگون، بازیگر شماره 20 پنچر، دورتر رفت از دروازه کوای گوتسن. در حد دسته کوکتوش هم یک قطار بازیگران هستند، لال خصوص راشن سودیرов دروازه‌بان، احتم جان خولبویف دفاعگر، تبریزی عظیمزاده دفاعگر و منصور شریفجانی منصور و میزراب عثمانov بازیگران خط نیم حمایت هستند. تمام 5 نفر در حد احتیاطی این دسته قرار دارد. هجوم نوبتی کوکتوش، پرتاب جریمه گاه و اشتباه دروازه‌بان را می‌بینیم. دروازه‌بان در موقع خود نیست، بازیگران کوکتوش می‌توانند از این حالت استفاده برند. پس نوبتی به مرکز، فرصت برای عباس اندلیبوف، اما توپ را می‌ربایند اکنون بازیگران پنچر و عکس العمل نوبتی آنها را می‌بینیم. دولت بک پاس به کرمیشف، سرعت افزایی این بازیگر نه این شرالیف است. پرتابی او به داخل جریمه گاه، موقع آزاد، ضربه جانبی دروازه و گل. ما دوبلی بازیگر دسته پنچر فرانک رو میبینیم. فرانک نونگا 2 گل میزند امروز و 2 گل زیبای در اجرای او. چقدر خوب بازی کردند بازیگران پنچر و از عکس الهجوم چقدر زیبا آنها استفاده نمودند. صحنه تکرار رو میبینیم. پس شرالیف با داخل جریمه گاه با موقع آزاد و از بالای سر چند نفر توپ رو به دروازه وارد میکند این بازیگر. ای تنقید میکردیم بازی دسته پنچر رو در قسم دوم، اما این عکس الهجوم همه رو جبران کرد دوستان عزیز و برزم جبران کرده اکنون کار بازیگران کوکتوش را مشکل تر نمودند. فوتبال بازان تیم پنچر آنها قدم های استوار خود را در راه رسیدن به نخستین پیروزی خیش در این موسم گذاشته ایستادند. باز یک حمله دیگر، سرعت افزایی فرانک را میبینیم. نونگا میتواند توپ را بگیرد، ارسال تابناکی او به جریمه گاه کوکتوش، اما کوای گوتسن به پیش میآید و توپ را میگیرد در این لحظه. هجوم نوبتی کوکتوش، عبدالغفارov در داخل جریمه گاه از پای میافتد. یکی از بازیگران تیم پنچر کمی آسیب دارد و این فرانک نونگا است. البته او زحمت زیاد کشید امروز. اینجا قهرمان اساسی تیم پنچر از میدان گرفته می شود. فرانک نونگا تحت شماره 9 و به جای او بازیگر رقمی 7 محمود جان شفیف وارد رقابت می شود. حالا دوستان عزیز اکنون بازی ادامه می‌یابد و میدونید قبل از بازی بر مقابل تیم کوکتوش دسته پنچر در دورهای گذشته، یعنی در دوره رقابت‌های لیگ عالی مملکت، مقابل کدام
дастаҳо бозӣ карда буд. ин даста пеш аз ин давре ки ман ишора кардам дар даври чаҳорум бо вахш бозӣ кард, бохт бозиро, бо Иса Равшан бозӣ кард, боз ҳам бохт бо ҳисоби 1-3, бо Равшан бозӣ кард дар шаҳри Кӯлоб 2-0 бозиро бохт ва қаблтар аз ин дар даври аввали лигаи олӣ бар муқобили тими клуби марказии варзиши артиши бозӣ карда буд. онҷо ҳам бо ҳисоби 3-1 ба шикаст мувоҷеҳ шуда буд ин даста. пас аз 4 бохти бисёр дарднок ва аламовар ки пайҳам буданд дар оғози мавсим дар лигаи олӣ, Панчер бозии хуби худро пайдо мекунад. албатта ҳоло гуфта наметавонем ки ин хотимаи кор аст, гуфта наметавонем ки ин пирӯзии тими Панчер аст. бале, Куктош дар қисми дуюм хеле фаъол аст ва хеле бозии хуб анҷом дода истодааст, аммо ҳоло пешсаф аст ин даста ва ин факт аст ки Панчер пешсаф аст. агар Куктош ҳамон бозии хуби худро анҷом бидиҳад ва бозигароне ки аз ҳайати эҳтиётӣ ҳоло пас аз чанд лаҳзаи дигар ворид мешаванд таъсири хуби худро ба бозӣ бирасонанд, ҳатман ин даста барои камбек кардан шонс хоҳад дошт. ирсол ба дохили ҷарима гӯи Панчер, туп дар дасти дарвозабон Петер. яке аз бозингари дигари тими Панчероло боз ҳам мусоиб мебинад. ва дар бораи бозиҳои қаблии дастаи Куктош ҳам ҳоло мо мегӯем баъди ин тағйироте ки ҳаст. таҳти шумораи 10 аз майдон Собирҷон Холматов гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ бозингари рақами 2 Азим Зуда воридӣ бозӣ мешавад. на, бозингари рақами 5 аз майдон гирифта мешавад. ҳоло Гянфи ва Азим Зуда ба ҷои ӯ ба майдон омад. тағйироти дуюм инҷо бозингари шумораи 14 ҳоло воридӣ рақобат мешавад. бале, бозингари шумораи 14 ин Мансур Шарифҷони Мансур аст ки ба ҷои Холматов ба бозӣ мебарояд. дар бораи бозиҳои қаблии дастаи Куктош гуфтем гап мезанем. тими Куктош бозиро бар муқобили Ҳосилот шурӯъ кард. бозиро бар муқобили Ҳосилот оғоз кард дар даври аввал ва онҷо бо ҳисоби 2-0 ин даста шикаст хӯрд. ҳатто Абдухалил Боронов ва Саидмухтор Азимов ба дарвозаи ин даста гол заданд. Саидмухтор Азимов собиқ бозингари худи дастаи Куктош ба ҳисоб меравад. ҳоло ҳуҷуми навбатии Куктошро мебинем. тӯб аз майдон зада берун карда шуд аз ҷониби Равшан, на, аз ҷониби Шералиев ва зарбаи кунҷӣ барои Куктош ба миён меояд. хуб, дар даври аввал бозиро бохт. баъдан дар даври дуюм бо Регата даст бо яке аз дастаҳои хеле фаъоли ин мавсим дар лигаи олӣ ҳисоби мусовӣ ба қайд гирифта шуд дар бозии ин даста 0-0. аммо дар даври сеюм муқобили Қаҳрамон бозӣ кард, муқобили Истиқлол ва онҷо бо ҳисоби 6-0 Куктош ба бохт рӯбарӯ шуд. ҳоло талошҳои бозингарони Куктошро мебинем ки бенатиҷа аст ин лаҳза. тӯб ба дасти Аббос Андалиевов расид ва дар даври қаблӣ муқобили Барқчии шаҳри Ҳисор бозӣ кард тими Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва аввалин ғалабаи худро маҳз дар ҳамон бозӣ ин тим ба даст овард. ҳуҷуми навбатии Панчер. Нуриддин Кармишев натавонист ҳамлаи дасташро идома бидиҳад, вале ба ҳар ҳол аут ба фоидаи Панчер аст. Шералиев, Ирсолиев аз аут. Коае Готсон. 15 дақиқаи дигар то поёни вақти асосии рақобат боқӣ мемонад. ҳисоб 2-0 ба фоидаи Панчер. хати ҳуҷуми Куктош ҳанӯз бедор нашудааст ва талоши навбатии Давлатбек Сайдаминов аз дарвозабон тӯбро гузаронд ва имконият аст барои бозингарони Панчер. паси навбатӣ мешавад ба марказ. фурсат, зарбаи заминӣ дар иҷрои Давлатбек, аммо бартараф шуд он ҳолат. боз як ҳамлаи дигари Панчерро мебинем бо суръати баланд. Одинаев паси ӯ тӯб ба дасти бозингари Куктош расид. бале, ин чиз тасдиқ мешавад аз ҷониби дувари марказ ва вазъияти стандартӣ барои тими Панчероло таъин карда шуд.
صحنه تکرار رو میبینیم. ولی اینجا روی راست با دست رو برگرداند نوروز باباєв و از این موقع کی ضربه میزند. حالا چند نفر آمادگی دیده شدند. دوستان ارجمند، بازی دسته پنچر رو بر مقابل تیم سرافشان در دور سوم به خاطر دارد. با حساب 3-1 اونجا بازی رو باخت این دسته. اما در دقیقه 86 از وضعیت استانداردی گل زدن بازیگران تیم پنچر که در این موسم لیگ اولی حالا یگان دسته چنین گل نزده است. بازم از همان گونه نیرنگ میخواهند استفاده نمایند بازیگران این دسته در حال، ولی ضربه زده روشن عزیزов با بازیگر تیم کوکتوش برخورد و ضربه کنجی تعیین میشود برای تیم پنچر. اودینایف آماده است و اینجا تغییرات میشود. حالا دوستان ارجمند، بازیگر تحت شماره 8 عباس اندلیبوف از میدان گرفته شد و به جای او میزراب عثمانوف تحت شماره 30 و بازی وارد میشود. محمد رسول اودینایف پرتابی او فرصت برای زدن ضربه بسیار حالت مشکل، اما کوای گوتسا برمیگرداند ضربه رو و از گل احتمالی دسته کوکتوش رو نجات میدهد. این میتوانست سیومین گل دسته پنچر باشد و همون یک شعله که کمی امیدی دسته کوکتوش هنوز روشن باقی میماند، چون که گل سیوم زده نمیشود. محمد رسول اودینایف ارسال نوبتی او از کنج میدان، باز یک ضربه دیگر با سر این دفعه از طرف محمود جان شفیف بود، اما بلند این ضربه زده شد. کوای گوتسون دروازه‌بان، ضربه او давлатбек сайдаминов تو از میدان بیرون نگردد. بله چوریف نتوانست که در این حالت رو در اختیاری دستش نگه دارد. کرمیشف آمادگی او برای توپ را زد به بازی در آوردن. پرتاب از اوت. رقابت در قسمت میدانی کوکتوش ادامه می‌یابد. بعد گل دوم تیم پنچر هجوم‌های دسته کوکتوش خیلی کم شدند. ضربه نوبتی از مسافه دور دولتبک باز هم ضربه میزند. چوریف ضربه او پس در کاپیتانی دسته با دروازه‌بان کرمیشف پس او با دولتبک سعیدامینوف پس نوبتی دولتبک، اما در این حالت شماره 7 محمود جان شفیف کمی به پیش رفته بود و توپ را از دست دادن بازیگران پنچر در همان لحظه. افساید به قید گرفته می شود. روشن عزیزов در حال توپ رو با بازی می دارد. پس او با کنار چپ خط حمله باز هم اینجا افساید و الکساندر نگونگا موقع اینو درست رو اشغال کرده بود، در حالی که روشن عزیزov و او پاس داد. هجوم تیم کوکتوش رو میبینیم. حمله ادامه می‌یابد. بله باز معلوم بود که در حالت افساید است. بازیگر دیگر ادهم جان انخترش عبداللهیف. این لحظه 100% معلوم بود حالت افساید. 10 دقیقه دوستان ارجمند تا پایان وقت اساسی بازی باقی ماند. 10 دقیقه که برای کوکتوش میتواند نجات بخش گردد از این باخت از ضعیفترین دسته لیگ اولی مملکت و 10 دقیقه که به اولین پیروزی خود رسانده میتواند تیم پنچر رو. اگر این دسته برتری خود رو نگه داشته تواند در همین لحظه های حساس رقابت در مرکز هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای دسته کوکتوش. عبدالله پاسی خوب داد به کنار، حالا ارسال میشود بعد داخل جریمه گاه و پیتر روسب میبیند دروازه‌بان
پنچر اما ضربه کنجی است اینجا. بله شریف جان منصور در داخل جریمه‌گاه پنچر تلاش خود را انجام داد، لیکن برخوردی دروازه‌بان با بازیگر دیگر بود، با محسن عبدالغفارov. پرتاب از کنج میدان الکساندر به توپ رسیده ولی شده و اون حالت رو برطرف کرد. حمله کوکتوش میتواند ادامه بیابد. محسن عبدالغفارov توپ رو از دست داد. خوب در مرکز میدان Davlatbek Saydaminov توانست که توپ رو پاس بده جنوبی محمودجان شفیف، اما دفاعگران تیم کوکتوش توپ رو گرفتن در این حالت. روشن عزیزов چگونه خوب بازی میکند دفاعگری مرکزی تیم پنچر و حالا قاعده بازی رو از بازیگری پنچر در قسمت میدانی کوکتوش ویران مینماید. انیحال در جدول آنلاین در جدول لیگ اولی تیم پنچر اکنون صاحب 3 امتیاز است و این دسته شماره امتیازش برابر میشوند با بخشی که در دور گذشته خودی پنچر رو شکست داده بود. کوکتوش باشد با 4 خال در جای نهم باقی مانده است. نوبتی پنچر اودینایف توپ رو از میدان زده بیرون میکند. پنچر از نو در حمله قرار دارد. کوای گوتسن توپ در دستی او. تیم پنچر بعد چنین یک بازی خوب نوبسته از اینکه نتیجه نهایی این رقابت چی می شود و با کدام حساب به پایان می رسد، این الکه یک اموری است که تیم پنچر امروز بازی خوب نشان داد. حالا ضربه کنجی برای کوکتوش به میان میآید. پس از چنین یک بازی خوب باید که مقابل خوجند بازی کند در شهر خوجند و این بازی میتواند خیلی مشکل شود. اما اگر بازیگران پنچر همین طوری که بازی کردن امروز بر مقابل خوجند بازی کنند، آنها حتما نتیجه به دست خواهند آورد. اینجا توپ از میدان بیرون میشود بعد ارسال توپ از جانب بازیگر تیم کوکتوش از ضربه کنجی و دوبار صدای خود را بلند کرد بعد اشاره کمک داد. عموما سه بازی بعدی دسته پنچر در دورهای ششم، هفتم و هشتم لیگ اولی مقابل خوجند، حاصلات و رگر تدز می شوند. این رقابت ها تا جای مشکلند. بله مثلا رگر تدز تیم کوکتوش نیست، ولی بازی خوبتر دارد اون دسته و خوجند هم حمله نوبتی پنچر رو میبینیم. بازیگر این دسته از پای میافتد اما بازی ادامه میبرد و حاصلات هم یک از دسته‌های خوش سلیقه چمپیونات است و ضربه نوبتی جانبی کوای گوتسن دروازه‌بان توپ رو میگیرد از نو. اما پنچر بعد اون 4 باختی که داشت تجربه کافی گرفت فکر میکنم در لیگ اولی در آغاز موسم و اگر بازی خوبی خود رو ادامه بدهد این دسته حتما برای امتیاز بازی خواهد کرد. پرتاب جریمه‌گاه تیم پنچر توپ زده از جریمه‌گاه بیرون کرده می شود اما کوکتوش حمله خود رو ادامه میدهد. سفرزاده چی اشاره میکند در این لحظه؟ یکی از بازیگران دیگر پنچر از پا افتیده است در مرکز میدان. و خوب در دور ششم لیگ اولی دسته کوکتوش باشد بر مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی خواهد کرد. بر مقابل دسته دوم لیگ اولی اونجا هم بازی آسان نخواهد داشت. دسته کوکتوش هرچند میزبانی همون رقابت می شود این تیم، اما یک بازی خیلی مهم و مشکل برای این دسته در پیش خواهد بود. بعداً کوکتوش با روشن باز در سفر بازی میکند در شهری کلوب.
дастаи равшан аллакай аз паи ба тартиб даровардани ҳайати худ аст ва як қатор бозингарони хориҷиеро ки даъват карда буд як шартномаро бо онҳо бекор карда истодааст, чунки бо он таърифу тавсиф бо он интизориҳое ки онҳоро ба даста шомил карда буд тими равшан аслан мутобиқ набуд бозии ин бозингарон. махсусан Матео Силва яке аз чунин бозингарон буд аз Бразилия ки баъди ҳамагӣ 4 даври оғози чемпионат ӯро аз даста ҷавоб доданд ва ӯ баргашт ба ватани худ. ҳарчанд шартномаи 3 моҳа доштанд танҳо бо ин бозингар ва фикр мекунам дар идома боз ҳам чунин ҳолатҳо хоҳанд буд. аммо акнун дар ин вазъияте ки даста барои ба тартиб даровардани ҳайати худ аст ва мураббиёни дигарро ҳам хориҷиро ҳам дар баробари Алидин Турдиев даъват кардааст барои беҳтар намудани бозии тими равшан роҳбарияти ин даста, хуб ҳатман муқобили рақибони худ бозӣ хуб кӯшиш мекунанд ки нишон медиҳанд, махсусан муқобили тими Куктош. инҷо ҳолати хавфнок бозӣ кардани бозингари дастаи Куктош ба қайд гирифта мешавад ва қоидаи бозиро вайрон карданд бозингарони Куктош. ҳатто довар корти зар нишон медиҳад ба Али Мардонов ва дар даври 8 бошад Куктош бо Иста Равшан бозӣ мекунанд. боиста равшане ки маҳз муқобили ҳамин панҷшер бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст оварда буд. бозигузори навбатӣ бозигарони панҷшер Кармишев боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ин дафъа хавфнок бозӣ кардани Атҳамҷон Абдуллоев ва довар ба ӯ ҳам корти зар нишон медиҳад. ҳоло духтурони дастаи панҷшер дарҳол даъват карда мешаванд. Бобоев қоидаи бозиро вайрон кардааст. дӯстони азиз, Бобоев, бале, Наврӯз бозигари шумораи 4 саҳнаи такрорро мебинем ки чӣ қадар расиши бозингар ҷиддӣ буд дар ин ҳолат. дақиқаи 88-уми бозӣ ҳам ба поён мерасад. аз вақти асосӣ боз 2 дақиқаи дигар фурсат ҳаст. интизор мешавем ки бозингар кай ба по бармехезад ва оё рақобатро идома дода метавонад ё не. бояд бигӯем ки дар даври 5-уми лигаи олии мамлакат ҳоло Давлатбек Сайдаминов ба по бармехезад ва ба довари 4-ум Саёҷон Зайниддинов ҳатто эътироз ҳам карда истодааст дар ин ҳолат. хуб дар даври 4-ум дар даври 5-ум аниқтараш баъди бозии дастаҳои Панчеру Куктош фардо 3 бозии дигар доир мешавад. равшан бо Иста Равшан дар хонаи худ бозӣ хоҳад кард. барқчӣ бо хуҷанд дар ҳамин варзишгоҳ, яъне дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ва бозии охирин байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Вахш доир хоҳад гашт. партоби навбати хати ҷаримагоҳи дастаи Куктош буд. он ҳолат бартараф шуд. дар охирин сонияҳои вақти асосии бозии Куктош ба ҳамлаи навбатии худ мегузарад, аммо ин ҳолатҳо ҷои бартараф ҳам гардид. вақти асосии бозӣ тамом мешавад дӯстони азиз ва 7 дақиқа аз ҷониби довари марказ илова карда мешавад ба бозии дастаҳои Панчеру Куктош. равшан азизов тӯбро аз майдон зада берун менамояд дар ҳамин ҳолат. ҳуҷуми навбати дастаи Куктошро мебинем. боз як ирсоли дигар мешавад инҷо ба ҷаримагоҳи дастаи Панчер, вале он ҳолат ҳам бартараф гардид.
باز یک کارت زرد دیگر از جانب داور نشان داده می شود و اکنون رقابت را ادامه خواهند داد. بازیگران دسته پنچر پرتاب می شود به جریمه گاه. کوای گوتسون ضربه او در اختیار بازیگران کوکتاش. در لحظه های آخر بازیگران این تیم تمام تلاش خود را برای از این باخت رها شدن انجام میدهند و مانند آنه که آنها در 5 دقیقه وقتی اضافه کرده داور در قسم یکم خوب بازی کردند و خیلی نزدیک هم بودند برای زدن گل، اما در نهایت موفق نگردیدند در همان حالت. باز یک تلاش دیگر در خاتمه این رقابت خواهند کرد بازیگران دسته کوکتاش. بابویف آمده است که توپ را از اوت به بازی درآورد. پرتاب می شود به جریمه گاه و توپ به دست بازیگر دسته پنچر روشن عزیزов رسید. فکر میکنم بله داور الکی به گوشه خود توجه دارد و حالا در حجره ور حتما آن حالت سنجیده می شود. هجوم نوبتی کوکتاش را میبینیم که ادامه دارد. پرتاب به خط حمله فرصت برای زدن ضربه توپ نوک توپ در دست دروازه‌بان پیتر. ما صحنه تکرار اون لحظه رو انتظاریم که روشن عزیزов مقابلیت نشان داد و احتمال رسش توپ به دست او بود. بیاید ببینیم چی شد. بله توپ رسید به دست روشن عزیزov، اما آن حالت واضح بود و داور اجازه داد که رقابت ادامه بیابد و حالا پنچر در هجوم قرار دارد. پرتاب نوبتی به جریمه گاه ضربه با سر در اجرای دولتبک سید امینov. اکنون از حجره ور به داور چی اشاره می شود، مخصوصا برای حالتی که در پیش دروازه دسته پنچر به میان آمده بود، نه برای این حالت، برای حالتی که داور کارگردان چند لحظه پیشتر به ما نشان داد رسش توپ به دست روشن عزیزov و احتمال گذاشتن پنالتی هست. برای قرار داور رو انتظار می شویم. حالا از حجره ور با مشورت میکنند و آنجا اول خودی داوران حجره ور میسنجند اون وضعیت رو. اگر لازم شود رستم نورمتov رو به نزد اکران ور دعوت میکنند تا اینکه ببیند از نزدیک داوران حالت رو و قضاوت کند. بله داور اکنون به نزد اکران ور می رود. دوستان عزیز احتمال گذاشتن پنالتی و سمت دروازه پنچر هست. کاپیتان تیم پنچر روشن عزیزov که تو این دم خیلی خوب بازی میکرد، حالا در یک وضعیت توپ به دست او رسید و ما دیگر اصلا نگران نمیشویم چون که ور داریم و از این خوب به اصطلاح تکنولوژی معاصر استفاده بردن حتما برای ما هم امکان دارد. داور اساسی در اکران های ما و شماست دوستان ارجمند رستم نورمتov و خودی اون حالت را از نزدیک میبیند. باید ما هم صحنه تکرار رو ببینیم. بعد کوشش علی مردونov بود فکر میکنم که تو به دست روشن عزیزov رسید. این چیز معلوم است 100%.
که توپ رسید به دستی بازیگری دسته پنچر. اما آیا همین رسیش پنالتی گفته می شود یا نه، این چیز رو باید داور معین کند. اکنون از اینجا ویدید نگاه میکند داور. رستم نورمتوف برمیگردد به میدان و بازیگران کوکتاش انتظارند که پنالتی داده می شود. بله، اشاره داور و نقطه اجرایش ضربه 11 متر است دوستان ارجمند. و حالا اکنون پنالتی تعیین کرده می شود و محسن عبدالغفارов حملگر دسته کوکتاش امکان دارد که در دومین بازی سومین گل خود را علکی بزند. او در بازی قبلی مقابل برقچه 2 گل زده بود و با حساب 2-1 در نهایت کوکتاش ظفر یافته بود. و حالا اکنون چی می شود؟ او بر مقابل پیتر سرودی قرار دارد. صدای اشتکی داور. ضربه محسن عبدالغفارov خیلی آرام و توپ در دروازه پنچر. حساب 2-1. برخوردی دروازه‌بان را می‌بینیم اینجا با بازیگر دسته کوکتاش و از چشم داور دور ماند این حالت. شاید برای پیتر داور کارت زرد هم نشان می‌دهد، اما بازیگران تیم کوکتاش دیگر در فکر آن نیستند که اینجا اصلا بحث کنم برای کارت زرد، بلکه اونها در حال میخواهند از مرکز میدان دیگر باره بازی رو شروع کنند. ببینید چه عامل بود که داور پنالتی گذاشت. بعد سنجیدن از ور او برگشت و نشان داد به نقطه اجرایش ضربه 11 متر و محسن عبدالغفارov گل نوبتی خود را زد و الکی در حساب خود 3 گل دارد. از مرکز میدان بازی شروع می شود دوستان ارجمند و بازیگران پنچر رقابت را آغاز کردند. الکی دقیقه ایلوه کرده داور پور به پایان میرسند، ولی نزدیک 2 دقیقه تلف شده بود و داور اجازه میدهد که دسته ها بازی کنند. خوب، در این 1 یا 2 دقیقه دیگر که داور خواهد داد، بازیگران دسته کوکتاش پیش از همه تلاش میکنند برای زدن گل نوبتی خود، برای از این باخت پر رها شدن. قاعده بازی ویران شد. بله، قاعده بازی ویران شد اینجا بر مقابل محسن عبدالغفارov. باز یک وضعیت استانداردی دیگر. همه بازیگران کوکتاش میروند به نزد جریمه گوی دسته پنچر. تمام بازیگران کوکتاش در نزد جریمه گوهی پنچر هستند. اینجا آمادگی میگیرد ادهمجان عبداللهیف برای توپ رو به بازی در آوردن. ارسالی و به داخل جریمه گوه، ضربه پشتناک اما حالت افساید برای محسن عبدالغفارov. فرصت خوب بود اما در همین حالت بازیگر دیگر شریف جوری منصور ضربه زد اگر خطا نکنم و یمکن عبدالفتاح خدایدادزاده بود، ولی عبدالفتاح در حالت افساید قرار داشت. اگر او به توپ نمیرسید و میگذاشت محسن عبدالغفارov 100% فرصت پیدا میکرد برای زدن یک ضربه دیگر. دقیقه 102 رقابت و اکنون داور صدای اشتکی خود را بلند می‌نماید دوستان ارجمند. ما یک بازی زیبایی را در دور پنجم لیگ عالی مملکت در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار تماشا کردیم در اجرای دسته‌های پنچر و کوکتاش و بازی با حساب 2-1 و فایده دسته پنچر به پایان رسید. خوب، اکنون دسته پنچر نخستین پیروزی خود را به دست می‌آورد. تبریک میگویم مخلصان این دسته را با این غلبه خیلی مهم و خیلی مشکل در این بازی و کوکتاش اکنون در جای نهم باقی میماند با 4 امتیاز و تیم پنچر باشد نخستین امتیازهای خود را در این موسم به دست می‌آورد. خوب، ما تشکر میگویم به دسته ها، تشکر میگویم به شما که این رقابت را با ما یکجا تماشا کردید و طور مستقیم و گزارش خود را به پایان می‌رسانیم. من اینومدین احمدزاد با جمع همکاران تکنیکی هم در خدمت شما بودیم و این گزارش رو براتون پیشنهاد کردیم. تا دیدارهای دیگر سربلند و پیروز باشید و از فوتبال دور نشوید. خیر. иқдоми нав аз бонки эсхата маблағгузорӣ барои таксии сабз то 300 000 сомонӣ барои харидори электромобил бо фоизи паст, пардохти рӯзона 132 сомонӣ, муҳлат то 60 моҳ. ба 808 занг занед. шитобед, фоидаи хубро аз электромобил ба даст доред. нӯшокии калон ҳаҷмро харед.
سرپوشک‌های تبلیغاتی را جمع کنید. امکان برد تحفه‌ها را پیدا کنید. Участвуй в акции «Найди приз в пачке» и выиграй крутые призы от сухариков «Флинт». Ищи в магазинах акционные пачки с лентой и меняй купоны на призы. дар тилияи калон сабзавоти бо тароват, гӯшти мурғи бо лаззат ҳамроҳ бо картошкаи фрии тиллоӣ мегарол баргашт. шитобед ба KFC.